Duga silida sunroof ni yarise. What's up, people? Johny here again. I am Mahindra ki showroom dale airport road da chef auto Mahindra auto da ko. Sigi maningi XUV 300 si mo review tok jar ke me amgi request ki matungina asida lai se W8 optional kenone automatic gear ne ado sigi sei manung da features kamai kamai tawi adigi magi on road price kamai kamai tawi adigi magi first in class magi features ato me amam su yori ko adu mathang mathang ai hapse haijara ke ado makhadana review ado car se habit external sidagi hana yengbiro see white color ni sidalai se aduga magi sigi sina W8 auto gear ni sigi Mahindra XUV 300 se BS6 model handa keno walak ne tire profile again how resume sigi se diamond cut alloy ni 17-inch ki aduka magi first in class magi features tire gadi magi tire mari makse disc brake aktane ba ado sigi se atopa khogi kari atopa maga compare to yare se khogi Maruti ki Brezza adagi khogi Creta ko adagi khogi Tata gi Nexon makhoi sing tu ko yeng na matam na magi sigi gari se sidida disc brake yauri se mo ati gari di yaug de ko step it in you the RC smomangi disc brake ne aduga sigi running this disc brake yaug jare aduga MRF ki tires ngakne hapise 17-inch ki aduga atopa first class moigi features ta haga sigi ORBM after your rear mirror se sigi auto heated oeba ko auto heated I think sai koina nong tarak ko matam da ye khogi indam da khogi fog ka salak podo sisina matanda automatically matanda kan to gi doine ba fog to matanda defog to handoi ne ba ko adugi features tuma khogi sigi gari sida first in class da segment da yaure mamangi lokoma happy dimina se DRL se koi extended DRL makhagi koi keno da su yauna tokjare seida koi bumper da su yauna tore ko sigi DRL se duka projector headlight magi signature grill ko dagi fog light de ujare aduga sigi ground clearance 170 mm ne aduga sigi wheelbase ki length na 1600 mm ko long wheelbase ni gari atopa yeng na magi competition atopa car yeng na da sis na ya sangba hele aduga kano gi sidi ground clearance di kitang ni me haitare atopa competition ngen si 170 mm khakne boot space se yam kanna di chawdre akogi compact SUV oibanina 259 liters kaktane adoi taraga sunga sagi sigi adum makoina khanbada dum aina khanbada luggage akogi luggage ani bokti dum thamba jan gado male
ꯑꯗꯨꯒ ambient light ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ boot space ꯀꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ rear view camera ꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ sensor ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ interior ꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ door light ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ hazard light ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯗꯒꯤ interior ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ 7-inch की LED display नी अदगी steering mount controls में अमम यावरे अदगी मागी सेदा अखोगी headlight की मागी control यावजरे को अदगी सिसना अखोगी traction control on off ने अदगी मागी सिसना अखोगी हफेट मनुंग दा मुक्चंग येंगसे में सिसना अखोगी display दनी मागी यामना colorful होए अदुगा यामना functional होएबा अखोगी display ने को सिदे यावरेसे और सिदा trip meter अखोगी average अखोगी fuel indicator अदगी मागी engine अखोगी थोंग हांगतोक हांजिन ग तौबगी सिदा अखोगी indicator यावजरेबको अदगी 220 km/h की अखोगी मीटर से यावजरे outside temperature मागी यावजरे सिदा अदगी अखोगी ड्राइवर्स की अखोगी थोंग सिदा अखोगी कंट्रोल से पे दिंग इनसी सेदा अखोगी लॉक यावजरे को मसागी अखोगी थोंगनावगी अखोगी लॉक यावजरे अदगी सिदा मनिंगी कंट्रोल ने थोंगनावगी सिसना मांगी अदगी सिसना ORVM कंट्रोल ने बको अदो engine start stop button ने keyless entry ने सिदा यावरिसे अदुगा सिगी main feature अमा हारगा दिंग सागी सिगी गाड़ी सिगी अखोगी AC से को dual zone AC होबको हाइबदी ngसागी सोमना कंद पैसेंजर साइड की AC सिगा अखोगी ड्राइवर साइड की AC सिगा अखोगी तोंगा तोंगाना लोइनबक ऑटो ओरगा कंट्रोल तोबो याबको हाइतादी ngसागी सोंगी पैसेंजर साइड सिना AC सि खितंग वांगनिंगे अदुगा सोमना कंगी नेबनिंगे ला हारगदी अदुम अदुकी फीचर्स तो अदुम सिदा यावगनी 7-inch की टच स्क्रीन डिस्प्ले ने सिदा यावरिसे अदुगा डिस्प्ले से हाइबदी मिनसी सि होम द लेरे होम द सुमाइना से रेडियो सुमाइना लेरे को अदुगा फोन दा कोई कनेक्ट तौबो यारे सिदा अदगी नेविगेशन दा डिस्प्ले इज ऑन ऑफ ने अदगी प्रोग्राम दा सिना कोई कन और कोई वॉल्यूम ने बको सिस्टम से स्माइल लो यावे लैंग्वेज सेटिंग अदगी मागी रीसेट टाइम लोइनो यारे को बैक अमु चसी कनेक्टिविटी स्टेदा कोई फोन के किलो सेटिंग लेनो कनेक्ट तो यारे अदुग सिगी कनेक्टिविटी अम तक हाइजरमगे सिगी ब्लूटूथ सेटिंग से अखोई की मखोई की तोंगाना अखोई स्मार्ट वॉच द तौरगा मखी महिंद्रा की ऐप अमा तोंगाना लई हैबको अदुगी ऐप तो तोंगाना अदुगी डाउनलोड तो बिरगा ngसागी अखोई स्मार्ट वॉच द सिगी डिस्प्ले सिगा कन सिंक तौरकांदा लोइनबा अखोगी स्मार्ट वॉच तगी मागी म्यूजिक सिस्टम अदगी फोन का अदगी मैम लोइनबा कंट्रोल तो याबको अदगी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले यावजरे अदगी साउंड सिदा दम मागी साउंड सिसु ngसागी ममांगी स्पीकर मनिंगी स्पीकर साइड स्पीकर लोइनबा सिदा लोइनबा कंट्रोल तो यारे अदुगा सेफ्टी फीचर्स ता सिगी गाड़ी से एयरबैग तरेट यावी फर्स्ट इन क्लास सेगमेंट ने एयरबैग से अखोगी नीगी एयरबैग यावजरे अदगी अखोगी साइड सिगी एयरबैग तको अखोगी सिदा यावरेसे अखोगी बी पिलर दा सिगी पुलप मसांग सि एयरबैग ओइना पाइथोरकदोइनी ए पिलर दा एयरबैग यावजरे पैसेंजर एयरबैग यावजरे अदो पुन्ना एयरबैग तरेट ने यावरिसे अखोगी सिना ऑटो गियर की कंट्रोल ने की सिदा लेरे की से समाइन तवी अखोगी keyless entry अदुगा flip की समाइना अदगी अखोगी USB नि यारे aux यारे अदगी अखोगी सिदेदसु चार्जिंग पोर्ट यारे 12 volt की सिजु चार्जिंग पोर्ट अमस यावजरे अदगी glove box is चावयम वॉलेट के किलो इधर थंबे यानी बॉटल होल्डर्स दमा चाम यावे सिदे जो ग्लव बॉक्स से साइज से दम डिसेंट होय सिदे जो कोई के स्टोरेज थंबे याय कोई
plastic se yamna premium oi ba tare ko yamna hard oi su oi de aduga yam kana soft oi su oi de ko piano black finishing ne sida happy se yamna premium touches magi aduga sida sunroof ne yaur se sunroof yausiju yamna nungai bani kogi driver side to see mirror yaw mirror yam pa mirror yaw sia phe si gari yam yogan dam nai gari to yaw di si yaw si yam pare passenger side to see mirror yaw jare adigi sa koi sunglass holder ma yaw jare adigi magi si light yaw jare adagi sigi se auto dimming ne si light se auto dimming har ge sagi kogi tungdagi gari na headlight thor ko matam da yamna annoying or magi light to adu kitang handana bagini si auto dimming hai se sigi se on off to bi passenger side se ma yeng mina se sida sudom ngasagi piano touch sida the piano black touches are cup holder 1 liter cup holder adum yaure sigi se back side se pura maning full la chingdaram ne si se aina ado kitang thieng leg space yam kan yaw de under thigh support ti dum phajana yawe aduga phajana full chingdara kanda aingon da yam kana kitang di sel ai tare ado kitang mamang de chakal lagu di space lai ni ado ai height 5'10" ne ado aingon da kitang nemba mi da di dum comfortable oi ni ado aingon da kitang wang ba lai raga di amuk kitang wa gani maning da tuang se armrest later isofix style support isofix ki lock yaw ko kogi angangi magi style support ki adagi speaker sti yaw jare dagi sta maningi mirror yaw jare AC vents faida ma yawram magadi hena nungai ga dabne ado sida yaw dre sini hojik lai se back rest se kogi ani ahum yaure ko adagi kogi kenogi lock se seat belt ki lock se ahum yawe steda gari ayam da ani khak yaw jabane sida ahum yaure additional features haitar the tungdagi view just minor lai cockpit se dual tone ne color se engine bay among yengsi me battery compartment adagi sigi engine gi si kogi heat insulator happy steda ko adagi seida kogi magi mobile yaure insulator yawe soundproof oi ba ko ado sigi se diesel engine si 1.5 turbo liter diesel ne adugo 115 bhp oi ba aduga 300 newton meter of torque ne bi the yaure se ko aduga fuel sina 42 liter ne ado petrol ge engine ga diesel ga samanare aduga mileage se khoi si se average oina 20 km per liter ne pi se aduga kenogi dana petrol gi dana 1.2 liter turbo petrol oi ko aduga si aduna 110 bhp oi ba aduga 200 newton meter oi ko torque na sini engine bay ado gari sigi ojik on road price da 2,48,000 ne sigi W8 optional auto gear sida ko ado EMI facility lagani business person akogi adagi employee ma'am akoi government employee adagi any thabak koi isagi sa entrepreneur ma'am ko businessman ma'am moisu dum yagani ado 15% down payment DPP ka dawni adugo makatan EMI dudi masana calculate tawjara ani ado sigi sina akogi lairi se diesel engine ne petrol da su laigani adugo test drive ma'am to bini ga su lakpiro ado sisini W kenogi XUV 300 gi review ma'am pambira kadi haibiro o makatana ya to kai gari to pusu tawjara ke mathang ado ngasi yonadi sal loisin jage thank you so much